Hey ma'am, amasu profit and the loss ki angka je khara dimal lai bidagi ngasi shu pudun lai ko. Kai gumba ai no what is the na koi na tau lai bela de su kamenda dum mai ro. Ai adum explain again adum torke ko amun na adum torke. Aduna ngarang thagat ki bida khara tau lai bidagi si amuhan na keno ji holaga atopa angka amam holaga ina putorapani ko. Yengodi Sila koi na dum kamo masigi pore question jisu kay dogebo if the cost price of the 5 t-shirt is equal to the selling price of the 3 t-shirt, find the profit percentage. Sir noina khangadavati say the cost of price 5 t-shirts ga ngasai 3 t-shirts equal way have na duge profit percentage to boto profit airabani na shoidna dum cost price du degi hela dabne noina khangadabadi maram di noina ta cost price is the 5 na ta loba yadi chi mai dia wa da 5 se koina loba yadi maram di ngasai ke doge wo flexel se sa do kadabne ba si sa do ko matam da ai haira ge ko angang kharajna daw lei ba yawi maram di sidai da profit ai ta gadi shoidna sida dum logic khango profit hai ba ta ragadi cost price dagi selling price dagi cost price dagi selling price na adum hengane hai bajina koina khango ba maram dis dai 3 5 pirame sidana 3 pire noi wakanda ngasai gi kano je cost price ta 5 lowe ba du yade adu da sar kitar ga di concept sar kitar ga di koi gi kano je puthok toi de loss from the set kane koina khanga dabdi sai hai ge cost price is cp into 5 times 5 ne into toro equal to kya ga mane haiba nasai gi asp selling price into kya ga mane haiba 3 si le batar ga di noina aina haigre si gi ratio do on tho ba cp by asp jai di cost price by selling price equal to kya chakrani haiba matam da nasai gi si cross makha da chakrani 5 si makha da legrani 3 jina sa matak da lani sini ko nasai gi ratio do on tok tar ga di sigi 5 jina sa lakre 3 jina sa lakre singa sai fraction do sa do kre adu oi batar ga di ani ji ai koina profit puthok ke hai tar ga di profit chi kai do ke hai ba matam da koina 5 3 ga 5 ga ji minus do ro adu ita di ngasai gi ani ji minus do tar de ata badu profit oi do ne 2 tare ba ani ji minus do di 2 tare chi profit oi do ne ba ai koina adai taragati profit percentage puto ke ai taragati ai koina kai ri season ga da gya na hai matam da formula koi gi hana da gi season about profit percentage ki season ga ai taradi profit percentage da kai do ba profit divided cost price cp into 100 hai bani si je puto ke ai taragati koina whole ko adu ta di profit che kya no sanga sai ai hai gare 2 adegi di cost price kya la ani koina loro sidai da dum direct sa 3 na loro masai fraction sa dum given dai matungina 3 loro into kya no 100 le adu ta ga di 2 ga 100 ga into dokta di 200 divided by 3 si into dokta ga di ai samjha lage ko kya tar ge hai matam da 60 ga 6.66% si tai ko sigi 66% tai adubu sigi answer si kya tare ai koina d tare ko d answer ji ai koina chume sigi masai gi profit order percentage ada koina profit ka gaira na profit ka vote ka daba percentage ai tare di sigi form ji vote ka daba so kaigumana koina daw leiba lerga ju comment de piramu ai makha dana clarify torke amuk achu adagi di ai sigi question ji sscgd 2024 da hangibani question de hobuda jawab ke aroiba da jawab ke kaigumba na koina hopeful loiba targa di fulfill loiba targa di comment piramu ai makha dana video atopa su upload torke